Miglena bosanuba, aoflo novio. Miglena satanaba, aoflo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao miglena bosanu ba ao flo novio miglena satana ba ao flo Ao miglena bosanu ba ao flo novio Miglena satanaba, aoblo, 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 Miglena bonsanuba, aoblo, aoblo, Miglena satanaba, aoblo, Jokato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe, Jokato, jojo, nya, 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 Ajato, jojo, nya, 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 dala Yesu regbe, Ao miglena bosanuba, ao flo novio, miglena satanaba, ao flo. Novio miglena bosanuba, ao flo novio, miglena satanaba, ao flo. Yeah, bon. Yeah, man. Yeah, raison. Yeah, pun polo so dia anye returu pour zapa minha raison. Mi gava mogba mi va minha Srɔ Eʋegbe jo afishafi hamagodo langloma la Ghana minha de Ghana Togo Nigeria Côte d'Ivoire po kata America na minha vi uma sagbo ha mi tora mon mi va minha Srɔ Eʋegbe minha pa minha la mojegba la minha pa no fialaga Dr. Enyo la nya mama Vero minha ga mokpom na mabubu la moji gbona minha pa suku koko mato la Ghana university ama oyona Winiba onha ola magbanami minha Dr. Gan la pima adogbe ala magbanami plevio ta mi kata mi va moji egba ba mi ga tere Eʋegbe nu sosro reka vavaron ke Dr. Enyo marakuna nyare la shiwo ha tutude mi pon polo kla mi pon nyasala obona ya zorangogo Yo, akpe mama Vero. Obanya okata kumana blota. Ke miedo bana miakata. Akpe na mi ba miedo remiachi. Troya. Yo, akpe ke mama Vero maraku ke yiji. Akpe aha mi pon sosroji nicho mi sronu cho pojinu la porekama la made jinwoma na nie la pama mi sronu go jinwoma wieto ye la po jinwoma la porekama la apama ka po wieto ma mi sronu ka konyicho ava unu ta ya ne mi wovo bia ga chonwi aka egba mi ga trova magbavie mi akpo koshira omanani no na jimura kama ta afi mi akpo koshira omanani la jimura kama la mi anyan kaka yukala koshira re kama ta ne mi anyan kaka omanani la koshira re kama yimi ga koko tronji Ŋkekewoe le kɔshira me woawoe nye ŋkekekawo azoɖa blaɖa kuɖa yawoɖa fiɖa memliɖa kɔshiɖa ne miesrɔ̃mawo dzoɖa blaɖa kuɖa memliɖa
kuda yauda fira memlida klekoshida esrunwi bo ulan kakara kau manani o madran mari o manani la jimura kama kanya la tira ka nya aiji ta nyaga terung Dr. Enyo ena Mama. deshima Yo. mara adira ngwaji nami terung po Yo. Jours Yo, apa Mama Vero. Ta. Ye Mama Vero blo. Mi apa Ŋkekewo le kɔshidame woƒe Daa Enyo hã gbɔna alebe ke nɔ gblɔ ale woyɔna wo ɖe Francais gbeme hã ne míase ta ke míegbɔna kpie alebe ke ne míegbɔ kɔa eɖewo mahi Daa Enyo hã ge ɖe mía dome kɔa ne mía ayi dzi ko ke ne míakpɔ ŋkɔwo le ne kɔsiɖawo le ʋegbe me English gbe me kple Francais gbe hã me yo akpe ke míakpɔ mi kpie. Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past, empower the future. Visit www.CEANA2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. CEANA 2026 DMV will welcome you. Thank you. Akpe na miato. Intindi. Oh. As Ogabobwe Crown, La Washington DC, Marriott Hotel Lama. Tamijrado nama ngulungko hareko na tagbagba na terekang na ngulungko alaba bamagba ni amagatungu alaba nuga guru ma adre jojoga fima Dr. Enyo to futo rege bamagba ta anya koshira bonu Ona lakaji na kpobana chujijipa na aji hotel na reservation magato na reservation no kama tanta pakpogara afi azanto no na afi matungu kaka na va kwaza garajugbo ta azan la viento mi kama koko poga chuka kama godo CEANA permato Washington do zanye go nya dualo anan aglema ta VP1 bazan du gama zan tamara kuku yonto mi nya bana ru du gama ru hahana ala bam shamala tuji tami avakaba
nemiata awe onyo akpe. Doctor like ole gbowe azama like na kpocho mu afimi O zama Tonya be Ejim cho if Ade Vasede Fifia. Alabe for the Shia ma Toyo Kata la Kikama Godo kwa. Opuna fu alabe Etado Jing the Kanye be Alekemia Adre Benyigbado never Benigba na yingo. Mion Tommy Pebble Benigbaja Taflache Amo la Fuma Obeyo Yisuku Gake Koba Melio Ta Nike Siana ona Yebe Benade Among Leta Pomo Tuna Suku Ho Edona Mo de Suku Ye Otuna do Yoko ha Alabe Niao Tai Mifuna Fudo ta Pasha Pakola Mia Funa Fu Abeva on Choki Kamakata Godo ta Elamiagbo Ale Mia Pukola Yadode Miang Yatayi de Emoji Alabe electronic mojia CEANA online.org CEANA Fengi Malabanemi Afuma Share Komiatan Pong Shang Cho CEANA no Azaya Oduna yo ke vaye fa yo kata vaye kle fa ya mato ha mie nshang pogala afuma yo akpa ke mama yo akpa ta azama mi bugala pa jinu ashekelia pa nkeke ton vasara adranli agbe ta koshira mama ye azal ya lirashi ya oda fida memlida kple kɔsida kɔsida ma miaƒe nuŋɔŋlɔ le vovo aɖe yɔ alo ɖe gbe ŋɔŋlɔ ƒe setsinua míeŋlɔ nɛ kɔsida ta ne dɔkta de nuŋɔŋlɔ ɖe nua dze miekpɔ ge kɔsida yi ke nye vɔ miega ne mienu ƒoma eɖina be kɔsida gbe ta ne me aɖe atɔtrɔ ele gbegbɔgblɔ ƒe nuyiwo ŋu ta ne mieyi ɖe ekadzia abe ne miekpɔ ŋkunye me afia miede ŋɔŋlɔawo ɖi gbãtɔe nye nu ka dzoɖa miesrɔ̃ abe ɖe va yi xoxo srɔ̃ atso ɖeka eve etɔ̃ aƒoƒu wònye nya aɖiɖi gbɔgblɔ ɖeka miwɔ gbeɖiɖi mɔ va yi ta dzoɖa menye nu yeye le míame yiwo ke ewɔ nusɔsrɔ̃ ya do ŋgɔ gbɔ dzoɖa ke ŋkeke yi ke kplɔe ɖo nye velia ye nye nu ka blada miega wɔna nui etɔ̃lia ye nye nu ka kuda enelia yawoɖa gbea ye sianatɔ zãɖuge zãɖuɖu gɔme ze ge miava fida ɖeviwo le aƒe fida ye nuwɔna geɖewo le kɔsiɖa ƒe nuwuwu zea gɔme kuteƒe dede azãɖuƒe dede geɖe zea gɔme fida ta fida ne dɔwɔlawo hã fida ke wokpã dɔ memliɖa naxɔ dzudzɔ le aƒeme kɔsida nayi sɔleme alo nadzudzɔ ke kɔsiɖa ƒe ŋkekewo gadze gɔme tso dzoɖagbe ta ne miebe kɔsiɖa ƒe ŋkekewo alo kɔsiɖa ƒe ŋkekewo wɔwoe ya edze gɔme tso nuka ŋutɔ yore mase
Zora, ke valiare, ai clozora ruenyanka, blada, alo brada, blada, alo brada, katanya reka ko blomiel, ele didi magbadidi ke blomiel, le Eʋegbe ma, alo ʋe ma, afi sia afi kple woƒe gbegbɔgblɔe, alo gbeɖiɖawo vovo. Ta ne yi ɖe tɔŋu gbeɖiɖia to vovo, ne yi ke ta gbeɖiɖia to vovo, ne va de ŋu eto vovo, ne yi ho eto vovo, ne to ho ŋu va ge ɖe peki eto vovo. Nenemae míaƒe gbawo le vovovoe ma. Ta míeŋlɔna nuawo be ame sia ame no xlẽ alo woyɔa nata se gɔme. Ta maɖeke megakpɔe o, meyawo menye nu be brada, woŋlɔ brada ao. Blada míeŋlɔna a wonye blada míeŋlɔna yi hã. Míegaŋlɔna brada a yi hã. Nyama ɖeka ko gblɔm mie ɖe gbegbɔgblɔ vovovowo le míatsi le míada ta eme kɔ na mia. Emie yim sa mie gagege ɖe me kple nu ka doctor ga míakplɔ gage ɖe me. All I'm trying to say here is the days of the week. Days of the week, we have Monday, that is Joda. We have Tuesday as Blada or Brada. It's the same thing because of what? The dialect. We have ethnic dialects. The airways, wherever you travel to, the dialect sounds different. For example, is different from the dialect in Sugakopo. So we have the whole differently, it sounds differently. If you come to Denu, it's different. The same thing you hear in other places of the airways. So if you see or you know how it sounds and you see the spelling on the it doesn't sound well to you, that's we don't know what, but it's because we have the differences in the language dialects. Thank you. So Nyaga Iji Kuda, that is Wednesday. Yaoda, Thursday. Fida, that is Friday. Memlida, Saturday. Kosida or Koshida is Sunday, the resting day. Then we begin the new week as with another Monday. So these are the days of the week. We'll let Doctor give us an interlude from here. Doctor? Yo, akpe mama. Miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo miese ŋkɔwo ne kɔsidawo le Eʋegbe me. Abala mama exlẽma ene, abala miekpɔm le ekpea dzi afia hã ne. Ale be le nu yawo ma miekpɔ ge be ŋkɔ katã nu ya ele woshi, ale be nekpɔ ge be nane ele afia ne be nekpɔ nu yawo kɔ ŋlɔ ɖe ekpea dzi le afia. Ekpɔ ge be nane tɔgbi li yi ke ale woŋlɔ nuawo katã, kpɔ ge be nane le afi ma ta yi me ɖe ko mi enɔ kpɔm ale be ne mia ayi atrɔ gbɔ, ne míegbɔ kɔa, ne mia agblɔ na mi be ŋke miekpɔ tso ŋɔŋlɔwo katã ŋu hã. Obe egbe ɖe sia ɖe miekpɔ ge be wole ale gbegbe be ateŋ ne kpo ale yi ke enua yinae
do yimeke o dengwa doa ata aglo egbema ta alebe Eʋegbe ha menye gbe yike eto vovo tso ale ke gbewo kata le gbɔ ta ne miekpɔ ale mienglo nu yawo ŋkɔwo kata the days of the week le afi ya miekpɔ ge bena ne le wo me ta yo miegbɔna kpie akpe na yo. Hello mama Mereku mi ya de la show na be ya Mereku ye ku mami mi ava yo ye gonna bia ge yo akpe Awo mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo novio. Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba aovloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba aovlo novio. Mi glena satana ba aovloe. Awo mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo awo vlo, awo vlo, awo vlo Mi glena bosanu ba, awo vlo novio. Mi glena satana ba, awo vlo Jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao mi glena bosanu ba awo vlo novio. Mi glena satana ba awo vlo novio. Mi glena bosanu ba awo vlo novio. Mi glena satana ba awo vlo
Yeah, I will visit me akwe mada ya fala mada mi tutu. Yeah, man. Ya fala akwe tutu vivi ga ka bo vivi nto. Akpe. Aha. Tamie ga iji. Ala kemie iji. Agba mie koshira pankakao. Isro me miele. Akamie chom abanyaraka. Nyablibura na. Ikamie grana ba whole word. Tamie kom panka Zora, Blara, Kura, Yaura, Fira, Memlida, Koshida, Alukosida. Miecho abanyara karakana. Ka doctor, kakayawo miezana ula. Miade jorare nukao mie wana akoda jeshin kakaya tohi. Yo akpa mama abe ajora na ike enyankeke gbanto le miaƒe gologio katã me ajora enyankeke gbanto ike edo dzena gɔme me yiwo ke edɔ wɔm le ɔfiso sukuviwo kple mesiama adzora nye ŋkeke gbãtɔ yi ke woyɔna alebe adzoragbe amewo yina ɖe edɔ me kple sukuwo me yiwo ke wogblɔna be wo yevudɔ wɔm ta woyina ɖe edɔ me ɣeyi mawo me akpe alebe miekpɔe be yenye ŋkeke yi ke ke dɔwɔlawo kple sukuviwoa yevudɔwɔlawo kple sukuviwoa wo etrɔna yina ɖe woƒe dɔwɔƒewo alo sukuwo gbe ma gbe elabe le ŋkeke yi ke eva hafi adzora va yi ke woyɔna be kɔsiɖa gbe ma gbea nye gbe yi gbe ke ame kristotɔ geɖewo yina ɖe subɔsubɔwɔƒe ta adzora ye miagblɔ be nye ŋkeke gbãtɔ. Yo mama meɖeku ke ele gbɔ. Akpe. Ye nyateƒe tututu ye koe ma ne gblɔ. Zora ye nye kɔsiɖa ƒe ŋkeke gbãtɔ yi ke kɔsiɖa dze agɔ. Dzora miexlẽna gbã ta dzora ƒe xexlẽ gbã ma efia be nu sia nu yi ke le ŋkekewo me adrea le ŋgɔwo tso gbemagbea yi ƒe ŋkeke gbãtɔ yi dzi ne xlẽ ge tsoa ye nye dzoragbea sukuviwo ne menyawu kɔsiɖa gbe da ɖi o menyawu memli agbe eɖo dzi kɔsiɖa gbe o dzoragbe ŋdia ŋku do ge eye ƒoɖia hã do ga yi suku ta ye na fima nɔ ga nɔvi fama mo na dzo gbɔ ta dzora ke dada kple papawo hã no va aƒema wodzra ɖo kɔsiɖa gbe nyuie da ɖi dzora ma gbea ne dze asigbe dzia ke dada eyi asime ke papa ɖe alo dadi ɖe ye hã eyi dɔ me edze kɔsiɖa gɔme ne wogbɔ ke mi gadze ŋkeke bubu gɔme miamlɔ anyi ne nu ka ŋkeke blaɖa yi gɔme dze ke miala ye nye kɔsiɖa ƒe ŋkeke evelia koke ya nenem ƒe nuwɔnawo ke koe gayina dzi ne asigbe dze dzia elabe miadea asigbe menye abe dzoragbe sia gbe dzoragbe o ele afia ɖewo nenema gake teƒe geɖea woɖia ŋkeke enatɔ̃ si alebe asigbe dzena ŋkeke atɔ̃lia dzi asi dze dzoragbe dzia woxlẽ ge ɖeka eve etɔ̃ ene atɔ̃ ke fia be edze afi ɖe agbe dzi ye ganye asigbe wogaxlẽ ge nenema
Ogajen kakadran liaji atoliaji ko agaji asambubu gbaji nanama ohlani ta brada alo blada yenya nkeke evelia ko nuwɔna mawoe gayina dzi ku ɖe agbe yi ke kɔsiɖa me yi hã nenema ne nuwɔna dɔmeyilawo yi adɔme asitsalawo yi asime eʋuƒulawo da woƒe ʋuwo ɖe mɔ dzi tɔƒodelawo hã woyi tɔƒo agbledelawo hã woyi agble me sia me ayi eƒe dɔwɔna ƒe ke yawo ɖa yenye ŋkeke enelia ke wogadze gɔme nenema woyi dzi fiɖagbea yenye kɔsiɖa mietetem ɖe eƒe nuwuwu kɔ mieƒoƒu nu geɖe memliɖagba miadzudzɔ ne kuteƒe lia ke mieyi ne vihehe ɖe go lia ke mieyi na zã bubu aɖewo ɖuƒe dzigbezã ɖuƒea nukawoe le dua me ke miewoe miedu zã ɖugea wode numɔwo katã ɖe memliɖagbe dzi ke mieyi kɔsiɖagba nuke miewɔna miedena sɔleme ne azã bubu aɖewo lia alo nuwɔna aɖewo lia ke miewɔnɛ ada akpedada sɔleme ko ke kɔsiɖa alo kɔsiɖa ewu nu ɖe afi ma ke miegayi dzi agadze gɔme tso dzoɖa blaɖa kuɖa nenema ye wònɔna na ame aɖe kpɔ nu bubu aɖe le míaƒe kɔsiɖa ƒe ŋkeke yawo ŋu ye wòkpɔ be yeakɔ akpe na miafa neŋlɔe ɖe míaƒe gbasa me míexɔ ge alo natutui aɖo ɖe dɔkta wɔnyu wokɔ míexɔ ge dɔkta ale wòle gbɔnye ke na atrɔsinu le yevuwo ƒe gbamevie kpɔ ne miagakpɔ yo akpe mama ta míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo míawo ŋutɔ miekpɔ ale mama eɖe nyame tso míaƒe kɔsiɖa ƒe ŋkekeawo ŋue eyɔ ɖe sia ɖe ɖekaɖeka ale be miekpɔe adzɔɖa. So Jourda is Monday. So Monday is Jourda. And Tuesday, as you see here, is Brada or Blada, depending on the locality where you are. It's just like you have accents, various accents. So different places have different ways of writing or pronouncing, some sort of territorial ways of pronouncing or writing some of this. So Brada, you see that some people write it as BL instead of BR. So Blada is fine, or Brada as is written here. And there are some conventions where people add A to the beginning of all this. So for example, for Monday, you have Ajoda, and for Tuesday, you have a Blada or a Brada. And then you have Akuda, just like that, right? So it's only consider that people do not add A to. And also for Memnida, so Saturday as well. But from Monday to Friday, you have a appended, actually prefixed to the name that you see here. So for example, you have a prefix to Joda, meaning, and that becomes a Joda for Monday. So Tuesday is a Brada, and you have Wednesday being Akuda or Kuda, or for Wednesday, Yaoda. Some people also call it a Yaoda, but it's not very common, but I've heard that in some localities. But then you also have Friday, which is Afida, and then you go to Saturday, which is Memneda. So that's for Saturday, Memneda. And then Sunday, finally, Kwasida. Unfortunately, we don't have
that Enyo here today, but I have the names in French as well. So for those who are curious to know, we have the names here, so we can actually see them here. So we have Monday, which we call it Ewe, if you remember. Joda, right? So Joda Yes. Monday, here is Lundi. And you have Tuesday being Mardi, if maybe I'm mistaken. Yeah. Mardi. Yeah. Lundi, Monday. Yeah. Lundi, okay, Mardi. And then Wednesday is Mercredi. And Thursday is what? Jeudi. 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 Okay. So that our French specialist is not here today, so we are trying to bring the French in some sense. So pardon our rotten French. So jeudi, okay, and then you go to vendredi, then samedi, and then dimanche. So dimanche is Sunday. And who remembers what dimanche is in Ewe? Who remembers what dimanche is in Ewe? I do. Okay, Mama. Consider. Koshida. Or consider. Yeah. Okay. Akpe. So dimanche is Sunday in English, and in Ewe, consider as Mama Vero just said. And then what is jeudi, if I'm pronouncing it correctly? Jeudi in Ewe. You're correct. Yauda. Yauda. Excellent, Mama. Yeah, so Yauda is jeudi. Jeudi. Yauda or Thursday. Yes. So you see the French equivalent to the various Ewe names here. And we thank F4 Mark Jordan, Elikem Degajo, for joining us today. Thank you for your comment. Which means kudos. So thank you. Yeah, ma. F4 Mark Jordan. Okay, so these are the various names. And then we were looking at this here earlier. Mama Vero Maraku, Enyadelia, is there something you want to add? Anything here? Kado kumyaga ayo katanda dodoanu. Nemie yo vo mia elaba mia sruna no nyo gar darivayi. Na amade kama jagoma kulimi alo makpona mia shia yo. Ke ye manyaba mia wu garava ta do alaba agbasron miele plus subana dogui la fiado alo sila madagboa kenyanu yonya. You want to explain that in English first? You want to take that in English? Yes. So Mama Vero was just talking about our show. So we'll be having the show for a while. So please make sure you subscribe to our show, you like and comment as is here, as you can see on the comments. Please comment, share, like, and subscribe. So when you subscribe, subscription is free. So when you subscribe, anytime that our show is coming on, you will be notified. And by subscription here, it does not mean that you have to pay anything.
I think there has been this misconception that if you're subscribing, it's like you're subscribing to something like a cable service or any of those services which involves some sort of commitment. There is nothing. It's absolutely free. So basically, you just click the like button on YouTube or on Facebook, where we are, these two platforms. And then you can actually click subscribe. So the subscription is just meaning that you will be in the know anytime we have something that is coming up. So that's all that we ask. So Akpe, thank you. Your mama. Reku. And this, yes, yeah. So we continue because we can't do the French into detail as our French specialist is not here. So we continue with the English and the Ewe. Nya yiji ka achoi vai pankakari yenyan kakaka bia na mi katanya ya. Egba What's the name of the previous day? So the day before today. So what we have here, how will you call that? So if you are watching us, if you know it, please write it there for us. So yesterday, I will help with A as family alumni, which is today, Saturday. That one is here. So we want yesterday, and then we'll go forward with a day coming tomorrow. So who knows it? If no one shows up, I can help. Yes, yesterday Mama, was please. Yeah, please help. Actually, fida yevai acho fida yo man ke pliru memlida alo memlida yenye ya ejemie legba kecho igbona yenyenka kosida alo kosida ta fida egbanya memlida acho kosida alo kosida. Mama. So Mama just said that the answer to her question. So the question was, what is the name of the day before today in Ewe? So we know today is what? Today is Saturday. So if today is Saturday, then what was yesterday? So she was asking somebody to write that, scribble it on the board here, wherever you're watching us from, whether from YouTube or from Facebook. So she went ahead and answered the question. So as you can see from here, these are arranged from Monday or Lundi up to Sunday or Dimanche in French. So consider. So these are arranged in that manner. And we know that today is Saturday. So if we are talking about Saturday, then Saturday will be the one here. So the one here, which is Memleda. So Memleda is what? It's Saturday, which is today. So you can see that the day before Memleda is what? Is Fida. So that's what she was trying to say. I wish I could speak French, but I don't understand French, so that is all I can. Yeah. So we get Joda, Lada, Da, Yaoda. Yeah. And when we come back, so we'll be right back. So we've been having some interlude, and
since this is language, and language is actually the bloodline for any culture. And along with that, we have things such as music. So that's why we've been playing this interlude. So the one we saw previously was called Kinka. So you can see the performances. I'm not a musician or musicologist, so I don't know how the arrangements are. But you can see that mostly we say that you have just Agbaja and Bobobo, but there are different arrangements of this various musical compositions for even Agbaja or even Bobobo. So what we saw there for someone who is untrained, maybe like me or someone else in music, you might say that is Agbaja, but that is different altogether. It's called Kinka, right? And so now what we are going to play is actually what is called Ziggy, and this is performed by people from Ziavi in the Volta region of Ghana. Tamama, you Akbar. I was Siana Gangan Holemiashi about Professor Nyamwama Lafima Nyafusami, right? I feel Professor Aloy Latezas Hulaga Gagola Miashi Afi Unko Bunda Professor Olem Ganto Ta Miakru Miado Blow Manami Baraka Alaba Miatere Watayo Mianko Sonko no Tazan Rumia Gonapo Siana Midianya Zamiela Alaba Yentami Toma Aba a winyan one near Bonagli. Yema. Akpe ya taima ta no fiala gan la miashi ke osron popo ya taima mama yo Professor Nyamwama Professor Aloy afi Professor Young obamia po ifa whatever you time ada ta okata ola domia ta na mi kwa na mi yima gbereka mi ayo amamao alabe wava afiami encho popo yo akpe kemara kumi egbo na pie Mina emulo, mina ena mata soa, emulo, mina ena mata soa, mina emulo, mina ena mata soa, mina emulo, mina ena mata soa, mina emulo. Hey, buddy. Yo ta Ziggy ema alabe enye huadaike opona le nipe ta ogavata Ziggy
Anya konto, anya ko yema tazigi yema alabe sukubi ocho University of Education Winneba owe ma mi ko digi anye rada oduna le biabi le volta Nibaji le Ghana mama woƒe haharo nya se ŋutɔ ehagbe agbɔgblɔm be ɖe yenya kpɔ nɛ dada tamegano ye kpɔm ne nava nakpɔ vodada o ta enya kpɔ ŋutɔ enya se hã yo afe mama ta miaƒe nukɔla kple nyasela miɔntɔ miekpɔe ta zigitɔwoe ma ta woƒe nui wɔnawo ma ta fia migayi ɖe miaƒe ŋuwo dzi ne mia ayi dzi gake ale miekpɔea
Mie no glombe aleke nko koshida open call ne mie kpoma mie kwebe nanele ne mie kpo de shiada mie kpogebe nane ele okata on fio ne ekpo ya ne kpo nko yo kata on lora fia ne Ŋkekewo de nke mie kpobe ele de shiada me Mereku na nyi atangle de ba the shada ko da alo da da yenye nkeke so de ta jo da the shada da ta bla da bra da ku da yao da fi da memli da kosi da the shada ko da ta da yenye nkeke alo ito bobi oba tagbe na joba adakagbe jo majo joda ojim joda ta joda da afian nkeke alo gbeigbe example ni ema Yema. Yo, akpe mama ta mi afanu kola akpenya salam yesi ta mi kwebe da, so that is day da, so day basically, right? So now you know, so if you know the name of the day, then da just adds that to it. So for example, you have Thursday, so Thursday, which is Yaoda, right? So you have Yao, and then you have Yaoda. So that is how it is. And as I was saying in the beginning, if you take any language, most languages, it's been known that all these languages actually have a certain way of arranging the names for that particular of arranging that particular language. So if you know the pattern for that language, it's very easy to construct that language. And I think I've been using this example of the ancient Egyptian language, hieroglyphic. So that language, initially, people were not able to really decipher or understand how to speak the language. They could not read any of the things that they found there in ancient Egypt. But luckily, there was a stone called the Rosetta Stone, which surprisingly had one part written in hieroglyphics and then another part written in Greek. So therefore, they were able to match those characters in hieroglyphics to the one in Greek. And through that, they were able to decipher the language to say, okay, here are a few things. So when you see this, probably this is what this means, right? So every language is the same. So any language that we take. So that's why if you want to learn some language, so if you look at a lot of the English words, right, you can actually see the roots. So you have the Greek roots, the Latin roots, and others. Yeah. Yo, Mama. Yo, ni komiapa Dr. Manami pie konyeba lagbagbo vovovo ma nana likokoko na dajeshi azorong asagbe ma alo anya dodo engu gba azoro ta le achan ijiteto owo nono mama ye Greek oha Greek omiera wa Greek, my Greek akuma ikuma. Ta le chan Egypt fa nu sosron chinua wo nono me otogbi yo soipo ala nia English gbaham
na eɖo to gbeŋɔŋlɔ akpɔ be nanewo zɔ ɖe ɖoɖo aɖe ŋu yi koe ma dzedzem le míaƒe gbɔgblɔa me be ɖa le ŋkekeawo katã nu ta nɔnɔmewo ɖewo nɔna gbesɔsrɔ̃ me eyi ke ne dze ŋu ye ne de ŋkekewo le French Francais gbe mea akpɔ be míekɔ lundi míekɔ samedi wo katã di le wo nu ta ele gbe ɖe sia ɖe me ne koe kɔ wo katã míekpea ele kpea dzi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche koe mele ya ŋu gake hã divi aɖe ni Ya be iƒe diawo kɔ da ɖe ŋkume nɛ nyateƒe mama nyeme le ŋku ɖe nu yang ene gble vi hafi mekpe dimanche nyateƒe ta kpɔ ke be di ale wo katã ŋufiwo yo akpe ke ne míegba srɔ̃ ŋkɔ míanɔ srɔ̃m ɖe aleka abe alea ke míegena ŋkekeawo ma adre ye le kɔsiɖa ɖeka me dzora alo adzora ata ko adze gɔme le gbegbɔgblɔ me gake ne míeyi ŋlɔ ga ama mevana ta dzora blaɖa kuɖa yawoɖa fiɖa memliɖa kɔsiɖa woke kɔsiɖa wunu míewɔ ƒedzinuwo va yi nyitsɔ ta míegava egba míewɔ kɔsiɖawo míewɔ fefa le mía me míedzina ŋka tsi kple atɔtɔ eka tsɔgɛna la le me azãegbe ne dzɔ tɔ ɖe dziwo ne dzɔdzo ɖa na tsoe alo me neneme ne va ne etsi dziwo kɔ wova zakagbe ne dzɔ kaka míawɔ vɔ kɔ dzoɖatɔ le akpa ɖeka kuɖatɔ le akpa ɖeka míeka he ge míakpɔ me ka dziwo ɖu hã ta ne míegava míegbɔna hama hã wɔ ge emegbe yo akpe mama meroke ele gbɔ leke ta míegbatɔ hã se ge ɖe afi ya ale be ne míegava ebubu ya míegayi dzi ta mígaŋlɔ kɔsiɖa ƒe ŋkekeawo be o ɖeviwo ke gbe srɔ̃m yi ɖo ŋku dzi be ŋka ŋkekewo ma adre 7 days in a week and that 7 days in a joda blada or brada kuda yaoda fida mamida and lastly kɔsiɖa or kɔsiɖa. Okay. yo akpe yeah, so mama just said that we have 7 days in a week and she just reiterated the various days as you can see from here. So she's saying that please don't forget these names. And she further added that names are assigned to persons born in Everland according to the days on which they were born. So as you see from here, we have various names here. So she's just saying that for our next lesson, we'll go into details. We'll revise the days of the week again in Ever, and then we'll further continue look at what names are given to people on particular days, as you can see from here. So she said that we will wrap up for today and we'll come again during our next lesson. Akpe.
Yeah. So before we end it here, I want to remind you that it's CEANA Media that is broadcasting this. And don't forget to join us on the shows. We have various shows coming on. Some are gone already, like the jazz show was done yesterday. The health program was done this morning. The talk show was also done. We have an Africulture coming tomorrow. Don't forget to join the line and watch those shows. Dr. Enyo will explain better on these shows to you later. Yo, Akpe, Mama. Akpe. So, thank you, everyone. We will see you, God willing, during our next show. Apprende Ewe CEANA. So, if you haven't subscribed, please subscribe. And also, please like the show each time. As you like the show, what happens is that this gets recommended to others. So if you are absorbing the knowledge from this, please help a friend, help a friend, help a friend, spread the language. So, Apprende Ewe CEANA. Okay. Lest I forget, our new classes are beginning soon. Yeah. So if you're interested in registering, it will come on Zoom. Apprende, Mama. Yo, ke miaga dogo abale Daa Naami blonena miaga dogo. So, bye-bye. Miaga dogo. See you soon. Yeah. Hello, on behalf of CEANA, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to CEANA 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that CEANA 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, CEANA has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that CEANA is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build CEANA 2026. Join us to make history. CEANA 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.ceana2026.org for more information. See you there. Ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo novio migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo 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 migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao jokato jojo nya 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 dala Yesu Eʋegbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu Eʋegbe jokato jojo nya 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 ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vloe ao migrena bosanu ba ao vlo novio migrena satana ba ao vlo
Migrena bosanu ba aoflo. Migrena satana ba aoflo. Jokato jojo nya nya nya, dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya nya nya, dala Yesu